Nikada nisam verovao u sudbinu. Verovao sam u red. U mom selu red nikada nije postojao. Postojali su ljudi koji tuku žene, ljudi koji kradu, ljudi koji znaju da će se izvući jer imaju tamo nekog. I postojala je sveska. Crna, teža nego što bi papir smeo da bude. Pravila sam već znao napamet. Ime, lice, namena. Ne pišem iz mržnje, pišem iz potrebe. Te večeri upisao sam još jedno ime. Čovjek iz Rume. Reketirao je klince. 2 puta je bio priveden, oba puta pušten. U 23:41 sam zatvorio svesku. U 23:43 mi je zazvonio telefon. Nepoznat broj. Gospodine, glas je bio miran, skoro umoran. Da li znate koliko je tišina glasna kad neko umre bez razloga? Prekinuo sam vezu. U 23:44 stigla je vest. Iznenadni srčani udar. Sedeo sam u mraku i prvi put nisam osjetio olakšanje. Osjetio sam da nisam sam. Sutradan je brujalo. 3 smrti za 10 dana, 3 kriminalca, 3 slučajnosti. Na televiziji se pojavio on. Mršav, neuredna kosa, prevelika dukserica. Sedeo je čudno, noge podvučene, pogled spušten, ali oči su radile. Ovo nisu prirodne smrti, rekao je. Ovo je obrazac. Voditeljka ga je predstavila kao Viktora Kovačevića, kriminalistički analitičar. Čovjek koji je rešavao slučajeve koje niko nije razumeo. Nisam promenio kanal. Ubica ne koristi oružje, nastavio je Viktor. Ne ostavlja tragove, ali ostavlja red. Nasmejao se. Ne meni, ne kameri, nekome ko je gledao. Te noći sam sanjao svesku kako se sama otvara. Stranice su se listale, a imena su se brisala. Sva osim mog. Probudio sam se u znoju. Na stolu pored sveske stavio je papirić. Ne pravi grešku misleći da si Bog. Rukopis nije bio moj. Počeo sam da menjam rutinu. Druga vremena, druga mesta, druga imena, ali Viktor je bio brži. U novinama je izašao tekst. Ubica bira ljude koje niko ne žali. To me je pogodilo. Ne zato što je bio u pravu, nego zato što je razumeo zašto. Te večeri odlučio sam da testiram granice. Upisao sam ime čovjeka koji je bio samo osumnjičen, bez dokaza, bez presude. Ruka mi je drhtala. U tom trenutku poruka. Nepoznat broj. Ako ovo uradiš, postaćeš isti kao oni. Nisam odgovorio. U ponoć ništa se nije desilo. Sveska nije reagovala. Prvi put me je poslušala savjest, a ne papir. I znao sam, Viktor nije lovio ubicu. Lovio je mene. Sljedećeg dana Viktor je došao u Srem. Nije se krio. Seo je u kafić preko puta moje kuće. Gledao je u praznu šolju sat vremena. Kada sam izašao, podigao je pogled. Nasmiješio se. Kao da se poznajemo. Kasnije, tog dana, u poštanskom sandučetu našao sam kovertu. Bez marke i bez adrese. Unutra list iz sveske. Prazan i poruka. Znam da čitaš pravila pre nego što pišeš imena. Ja čitam tebe. Te noći nisam pisao. Sedeo sam u mraku sa sveskom u krilu i shvatio nešto zastrašujuće. Dok sam ja birao ko će umreti, neko je birao kada ću ja pogrešiti. Ovo više nije bilo pitanje pravde. Ovo je bila igra, a Viktor Kovačević je upravo napravio prvi potez. Nije me zvao, nije mi slao poruke, nije dolazio na vrata. Viktor je odlučio da mi se obrati pred svima. U 20 časova svi kanali su prekinuli program. Vanredno uključenje. U studiju je sedeo on. Isto lice koje sam viđao danima. Mirno, sabran. Kao neko ko zna da nema razloga da žuri. Ako me sada gledaš, rekao je, onda znaš da se obraćam baš tebi. Srce mi je stalo. Postoji osoba u Srbiji, nastavio je, koja veruje da može da ubija bez posljedica. Bez dodira, bez oružja. Pogled mu nije trepnuo. Ako je to istina, rekao je, onda večeras imaš priliku da to dokažeš.
Zastao je. Ja sam ovdje, uživo. Moje ime znaš. Na dnu ekrana je stajalo Viktor Kovačević, kriminalistički analitičar. Sveska mi je bila na stolu. Ako ga ubijem, ceo svijet će vidjeti. A opet, ako ga ne ubijem, znači da blefiram. To je bila njegova igra. Gledao sam ga kako sedi u studiju, opušten, kao čovjek koji je već prihvatio ishod. Polako sam napisao ime. Ništa dramatično, bez besa, bez oklevanja, samo odluka. Na ekranu haos. Viktor se uhvatio za grudi, srušio se sa stolice, kamere su se sklonile, signal je prekinut. Tišina u kući, tišina u meni. Sljedećeg jutra cijela Srbija je pričala o tome. Analitičar preminuo tokom emisije uživo. Misteriozna smrt. Da li je ovo poruka? Samo su neki od naslova koji su bili u novinama. Ali ono što me je zaledilo došlo je kasnije tog dana. Nova konferencija za medije. Izašao je drugi čovjek. Ista dukserica, slična kosa, ali druga energija. Čovjek koji je sinoć preminuo, rekao je, nije bio Viktor Kovačević. Zastao je. Bio je deo eksperimenta. U studiju je nastala pometnja. Ime koje ste čuli nastavio je. Bilo je javno dostupno, namjerno. Pogledao je pravo u kameru. Željeli smo da vidimo da li ubica reaguje na ime ili na ličnost. Progutao sam knedlu. Ako nas sada gledaš, rekao je. Znaš da si ubio čovjeka koji nije bio moj identitet. Napravio je pauzu. A to znači jednu stvar. Nagnuo se ka kameri. Ti još uvijek ne znaš kako se ja zovem. Te večeri sam sedeo sam, sa sveskom zatvorenom. Nije se desilo ništa nadprirodno. Nije bilo poruka, nije bilo znakova. Samo misao koja mi nije dala da dišem. Ubio sam čovjeka, a meta je i dalje živa. I sada zna da ću reagovati, kad me isprovocira javno. Lov je tek počeo. Nadimak nisam dao sebi. Narod je to uradio. Počelo je tiho. Komentari ispod vesti. Nisu svi heroji u uniformi. Neko konačno radi ono što država neće. A onda se pojavio hashtag sudija iz senke. Neko je drugi napisao, ma kakav sudija, ovo je naš Kira. Ime se zalepilo. Društvene mreže su gorele. Profilne slike sa crnim pozadinama, citati o pravdi, montirane slike kriminalaca sa datumima smrti. Ljudi su povezivali tačke umjesto policije. Ako si stvarno ti, pisali su, hvala ti, spasio si mog brata, neka ih. Prvi put, od kad sam pronašao svesku, nisam bio sam, bio sam simbol. Na televiziji su počele debate. Jedni su vikali ubica, a drugi spasilac. Ako zakon ne radi, rekao je neki profesor, narod će sam pronaći balans. Sedeo sam u mraku i slušao kako me brane ljudi koji ni ne znaju moje pravo ime. I baš tada pojavio se Viktor. Nije me napao, nasmiješio se. Zanimljivo je, rekao je u studiju, kako ljudi lako zamene pravdu za osvetu, kada im se servira lepo upakovana. Nije rekao mu ime, rekao je njihovo. Nazvali su ga sudija, anđeo, nastavio je. Ali hajde da postavimo pitanje. Zastao je. Ako je on dobar čovjek, zašto se krije? Osjetio sam stezanje u grudima. Ako je borac za pravdu, rekao je Viktor, zašto ne bira javno? Zašto ne pusti sud da presudi, pa da on samo izvrši? Pametan potez. Nije me tražio, tražio je da se otkrijem. Sutradan su se pojavile ankete, da li podržavate Kiru iz Srbije. 64% građana je glasalo za da. Ljudi su slavili, mimovi, klipovi, komentari, a onda je Viktor ubacio otrov u vodu. Nova emisija. Večeras, rekao je. Objavljujemo ime čovjeka za koga vjerujemo da će biti sljedeća meta. Čovjek je optužen, nastavio je, ali nikada osuđen. Savršena meta za nekoga ko vjeruje u brzu pravdu. Na ekranu se pojavilo ime. Neću ga izgovoriti. Nije bio kriminalac, bio je sumnjiv. Društvene mreže su eksplodirale. Ako je stvarno Kira, uradit će to. Ako ne, sve je laž. Sedim sa sveskom zatvorenom. Ako napišem ime, postajem ono što Viktor priča da je sam. A ako ne napišem, narod će sumnjati. Prvi put nisam bio pod pritiskom policije. Bio sam pod pritiskom ljubavi. Te noći nisam pisao. Sljedećeg jutra čovjek je bio živ. Viktor se pojavio ponovo. Zanimljivo, rekao je. Ali naš ubica ima savjest.
ili zna da ga gledamo. Pogledao je pravo u kameru. U oba slučaja dodao je, napravio je grešku. Komentari su se okrenuli. Zašto baš njega nije? Možda nije on pravi, možda je neko drugi. Mit je počeo da puca i shvatio sam šta Viktor radi. Ne želi da me uhvati, želi da me razdvoji od naroda. Jer kad ostanem sam, bit ću samo čovjek sa sveskom, a ne simbol. Te večeri sam otvorio laptop. Ako je ovo igra uma, onda je vrijeme prvi put da ja povučem potez u javnosti. Ne imenom, ne smrću, već priču. Jer ako Viktor koristi medije da me lovi, onda ću ja koristiti ljude da se sakrijem. Lov se više ne vodi u mraku, lov je sada pred svima.